Hello. Nabon chawa Sunday ni khopha. Tuni Sunday special episode. Asagi na ipakita vin. Tuni isay diu hi. Hobung la 343 na THILSEM KIDANG ti wa zoila THUSIM hu isay diu hi. Wa zoila thing set in hin koi vin ati zen. Chang ni hi THUSIM ki pat masanga kain koya. THUSIM zo teng le chang ni kain koi de hi. THILSEM KIDANG ho hi ka gel do om le pathen lo bi na chu akilang ngi vana asi le ban gin ki thong zong abon sa mathat na ai sa ting ka na fa sai ding hu hing pa alo bi sa ting ka na gamang thim zi laya cây ma ka le nge ham ngày kidang va chơi ô chu ka za mon sang chung ako nin ka do le nem hiu li lekin ngay chu ka za su ting ka la fa chơi tình hu hình pa alo bi nghe alo bi nghe su ting ka la fa chơi tình hu hình pa alo bi nghe alo bi nghe. THILSEM KIDANG wa choila he hobung la 343 na ho he. Hichi wa choila he Carl Gustav Bobak kitipa hen an sut hi. Amai Sweden mi hin zaila sut thiam ta khat an hi. Bobak hi 16 August 1859 a hi Sweden muna he na ping a hi. Chuteng lama hi 17 January 1940 kuma Sweden gambama an thi a hi tai. THILSEM KIDANG wa choila hi 1886 kuma ko na chu athu hi ahung ki pana hi tai. Hichel labol pa hi zai labol thim mi a hi na ki ka a hi Swedish Parliament a ho 1912 a ko na 1931 chan hi member kha na panga hi 1885 kuma hin Kronenberg ki ti Sweden a gamin khat hi hichila ya chu nitla khat hi Bobak le aloi ho he ho in ki khenin ahung phei vin hi hicheni chu ni khon hoi ni ta an hi in wacha ho jong chu aleng levin thingdo eng sil sel la chunga chun ato vin aki chem vin hi hinla in a pha di wachun kining chang lovin ke ahung tla in go hat ta zuding bangin ahung umen hi hizi zo phar chun ama le loi ho jong chu in lam adelvin in a hlung ta vin hi van zong chu aging la zengin
awa la la zing in hi ke la je chon hui hat ta yong chu na do ho chu amut in chu teng la chang leila achung ho chu aga amut in aniam heu zing in hi phat chom khat zovin hui hat ta ho chu ahung thip tan van zong chu akichi sel kit jeng tan athing sel kit jeng tan hlagui yong ahung do in hi ati in hi aman zong a window chu aga ahongin tuipi ki nong lang chu aga ave en a hi le ho in kon ta hi ahung jing in hi hichi ho in kon ta kon chun tua wa choila THILSEM KIDANG akai dan hi alung yal ngai to ne chun ahung tan aman zong athu ho ahin sun tan athil mu ho pathian THILSEM alo pi dan la ahoi dan ho he aman ahin sun tan hi ama ho pa wa chu I he isei bang wa chu o store good akiti English pa wa chu almighty god ahin ei pa wa chu hi le o ha chung nong pathin a hi 1907 kuma chu Manfred von Glad kitipahen German pawa anaki translate a hi zo pharin kum nga zovin Russia pastor khatin Ivan Prokhanov kitipahen Russia pawayong translate anabol kit in hi 1925 kuma hi Chicago USA umzi missionary khatin English pawa hi how great do tia hi translate anabol hi ama sa pena o ha chunung tia anakimin vo pa la chu anamin che pu ne hi Strot hain kitipa British missionary khatin ama hi missionary na to Russia gama ko aga nei hin 1923 kuma hi o ha chunung kiti la chu anaza alungsung anato kha le jing hi aman jong English pawa le do ading chule ama missionary na to sunga gen theina ki pa na hian lang Christina mitha ho anala alut na ho athu chu angai to a hichi o ha chungnung kiti wa choila chu je thading koi thading ti chu agia la hi la chu English pa wa anale atan chuting la chang phabep zong ana koi tha in ahin la koi ma cha het an hi ilajin hi kum phabep ana che zovin World War II ahung ki pantan ana umtan Mr. Heinle azinu zong hi England gama ahung ki tlontai mitampi galzia a in langa cheding ki go ho chu anamun a inu a hlangai da nu chu anapon na hle zeng in hi aman zong anala le do na achun changli na anasun kit in hi chu a hi le lopi ta pakai chu ahung teng le a in pia e pui to ni teng chu le kalung le ka hla ke pa na dim set ding alo pi nge ting ting wa choi ta nge ti hin anasunin hi 1949 kum hen a chang thing set chu print anabol tan hi kum 70 lang analut in hi chela thing set a kile do ning chun pauli zena anakile a hita hi cha ha 1954 kuma London a Billy Graham crusade abol na chun George Beverly kitipahen mahila sathiam ta hian Billy Graham thusein ho a la ana sa ji hi ama hi lekha pes li ana pevin hi Russia pawa le English pawa hi chela ha aman zong ana sa in Billy Graham team ho zong chun ana zuizin hi Toronto muna akum kirin zong hi chela ma hi ana sa in hi 1957 na New York Billy Graham crusade mama George Beverly hin ana sakidin na hile mi pihin anangai nom be se zengovin chuteng le choir member ho zong hin ana zui ziu hi hichi chun tang thei talovin som ko la thum vei zen choir member ho hin George hin hichi wa choila hi 93 vei zen ana savin hi hichia kona chu hichila he hungmin thangdo pai paiza mitinin Christian ho zosen ama pauche a anakile a hitai wa choila anaki bolji ho he baita anabol do ampun gen theina anatuwa wa choila anamu ziu hin wa choila abol pa tu simam hel ila saung anom do meti comment zong kimun adi in hi
ba choi la abol pa THUSIM ho he ra he le ba choi la isa teng zong le aki gel do zi in lungset a zi vin he ma ho he episode asagi na chui chai tawin tua idamova hele Sunday kit long le gamla ta mol chunga le chon set lung don gim pomang ding ti oi bol di hen subscribe bol lai ni le subscribe na bol ven lang atha hong lut na nong lew subscribe he na bol lew chun chuti le Sunday ni se ong le to bang he na mo jing ding a hi tuin azo wa choi la ingayo chang thum le chang li na ga ngai chai payu hi te pathin mi lung sit kidang chu ka he ta sa pa chang kha lay sit na hin so